Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, adatan dito'y balay mo, kwarog. Nimbag lakit dain, ta pinalubusan nak nga agawid ti doktor. Wala ta siya tinakesarita, nga agpaimbag ka dito'y balay mo. Agyaman na kang kal. Agtumar ka iti agas mo. Agpaimbag ka, ta agluto akman. Angkal. Masapul mangan ka na imbag. Agsida ka iti naimas asidaan. Ita pa yung masakitak. Pilitem ti mangan, tapno umimbag ka adagaw. At dagayam ni Kwarog, di ta balay na paray. Ewan paray. Ay, tinakman mo bisitahin. Ewan na. Anyaya gayam ti sakit na paray. Dinggi mo ti imbaga ti doktor asakit na. Nakadungamin ti lamok no kasta nga mumalam. Day tangaraw. Isu naskod nga agdalos tayo kadagiti kankanan. Kumusta ngay ni Kwarog, Inteng? Ay insaganak iti kanan na itay bigat. Aldaw, ken pangmalam. Nasayaat. Tapno day talaang mangan ti aramiden na. Igatangak ton iti bagas na ken dagiti masapsapol na. Ay katwen In case ajak masango ang mapanilotwan, si kanton ti mapan. Wen Sakto unti makaam mo. Agluto aksa pa iti kapita, 1 cup yan dagiti mapan agbisbisita. Asino aya dagiti bisita ni Kwarog? Hindi pare badong mo ti mapan kanaw. Ay kat agluto ka nga ruden iti kape. Nakaturog sa amot ni Kwarog, iti kama na. Nay, naguro-uro kay. Anya tanda ni tay. Wow! Nagimasin na taraon dagitay. Ay, ito gaw ko kay din ditay. Tamanga nakaw. Kabadong, nakita ka naggapo kay Jibalay ni Kwarog. Ha? Ay, kwa maray. Wine. Kahit, kumusta ngay ni Kwarog? Mayat mait. Nakaturugay. Ay, kasta ka day, tayo nakman mo't bisitaan. Anya? Mapan ko ikan iti kwartana. Naimbag lang nga igatang na iti agas na. Ay, uwi na. Naimbagking ka maray. Tada pangalalami ti kwarta. Kaya't ko laang matitumulong iti pada katao kabadong. Mayat akwarog. Inibus mo't aminin amakan ditoy. Very good, kwarog. Angkal. Adagi natang ko abagas mo. Dilata, ken aminin kasapulam. Agyaman na kang kal. Di mo panunutan data. Tinaskan, ket agimbag ka adagaw. Kumusta ka, Kwarog? Mailasin dak kadipay. Wan, da kayo dayta kagawad kwanang. Agyaman na ka no mailasin dak. Kung ano di nak mailasin. Mailasin kayo, da kayo may. Kumusta kan, Kwarog? Na, si kamad gayam marituyang. Ay, naimbag man tayo may ka. Naamwakin ni badung ka nga umay ka. Iso nga imayak mo't amaray. Kasta ka day. Ay, nasayaat mo't atap no adda kadwak. Agyaman na kada kayaw, tanalagip da nga may bisitaan. Kasta ti kakaruba. Kat, kumusta ti riknam, Kwarog? Mayat mat basitan kagawad. Agtumara ko ni tiagas kaw. Alang nga rod. Yawat ko kan ka na ito'y 5 gasot. Isupay nga igatang mo iti agas mo. Ay na, agyaman ako unay kagawad. Ibatim latan di talamisaan. Igatang mo iti agas mo Ikabil ko iti drawer ti lamisaan. Anya ko nam tuyan. Adda imbati ni Mari Kwanang akwarta king Kwarog. Adda, tulong na kanukin ni Kwarog dayjay. Napanunot na ti kasta. Tapno tulungan damit no iso ti agkasapulan.
Katuan mo't nga may rebeng nang agtitinulong tayo. Ay, wala. Paiman, tamapanak kita yan ni Kwaraw. Na, kano kagap-gap pumsamot ijay idikalman. Ay katag subliak man din Apay, iparit nga rin ni Kwaraw, no bilang lahat. Na, Ay agluto akmanin iti si Dain ni Kwaraw. Apay, inibus na amin ti inlutom asidaan kan makan aya. Kasta nga ron. Na, nagrawot mo tan ni Kwarog amangan. Mas tawak nga ron. Ang maragsakan na. Ha? Mapanak ita amalem tain nakilutuan iti kanina. Sige, anusam, inteng. Uray di mo ibagaday tabanhang. Talaga nga anusak. Kanakak nga ron. Win nasaya at tikasta. Dak manay, dito balay ni Kwaraw. Nakakumot, maturog. Aguro-urog. Nagado adilata kin adapay may sa asako abagas. Ina. Ay, gudwag da ito'y nakasako abagas. Tay awit kaw. Na, hadapay pansay. Itlog ti madaw. Kin tildilata dito ya. Nakapuot sa ni Kwarag. Kwarag. Adak manay. Kumusta? Itay kayo kadipay. Ay, saan? Kau mo may kulang. Anya, nagtumar ka ni Tiagas Mau. San pa'y nga raw, tataba daw. Apag isaw, siya akaw timang patumarking ka. Ayan, Tiagas Mau. Yan dita drawer. Ilukat mulatan. Wow. Jackpot. At kwarta dito, oy. Alaag tumit kain. inalam ti kwarta iti drawer ni Kwaraw, badang. Pagpuuna ka makisugal. No mga bagak, isublik tumit laeng, tuyan. Kasanon no makita na katawan. Isublik mo dagaw sa paman ng mga bagak iti sugal. Na, anya ngay daytoy. Kagudwat sa kumit abagas. Kandil-dilata. Ikitam lang arudan, ibagampay lang, mate. At daitlog, pansit, kas kadagatas mo't kan tinapay dagitaw. Ay, nagdaguli mo dahito yan. Na, apaya kas tati sa katagdamdamag aklaang nangalaam ka dagitaw. Ibagak man langan. Ijay balay ni Kwaraw. Anya, tinakaw mo lang arudan ti kwartana. Takawumpay dagiti abasona. Saan mo lamakan ni Kwaraw dagita? Gaputa masakit yung araw. Anya, Ina. Kapay nga anagudwa matan. Ito ibagas ni Kwaraw. Ay, kumusta kan Kwaraw? Angkal, mayat matain. Umimimbaga kaon. Nasayaat nga ron Sapulak nga rin tayo limagasot kaw. Awan matan iti drawer kaw. Anya? Isupay ko mapaggatang ko iti agas. Asino kumamot nga iti mangala, kat nila ang Kwarog ti adda. Mas daawak nga rod. Uray ti bagas. Nagudwa ka na ho. Uray dagiti dilata kan itlog. Tinapay, kas kada pansit. Nakurangan. Ay, awan apulusin dal alam dinapan kami, jay maray. Jakmat imbaga ada kayo, marikwanang. Asino ngay nga tati agar aramid iti kasta. Ay, day tangarud kat. Gundawayan damatan. Gaputa masakit ni Kwarog. Ay, day tatirigat na no maminsan. Imbes ko maatulungan da jay tao. Ang saan mat tatakawan da pa yan. Nagluto ka kadi iti itlog sindam. Dilata kan pansit. Kwaraw. Siya na pulos angkal. Eh. Jak tupay inibus dagiti inyigyo kanya kay di amakan. Aya. Di oray kita inyo ti pagbasurak. Imbasurak dita. Awan mo nga agpaisaw. Basit lang ti kang kanay kangkal. Ay. Madiday tuyon
Sika ti kadwak idi anapan iti balay ni Kwarog, maray. Ha? Mapukpukaw ngamin ti kwarta nga inted ko kenkwana. Marikwanang. Amangan mo't no adam mom. No sika tinangala, isublim ko maray. Ay, sakpay kit din ti atapon nyo anangala. Wen ta sika ti amok ang nakakita laeng. Ni Badong, iso tinangala, maray. Anya? Enteng, masahapul atakwatem, no asino ti agar aramid iti kasjay. Ay, hun nga rod. Ay, nagalas nga aramid. Nakunamaw Ay, agasam day tangay. Kaarobam ang masakit, takawam. kasta ka grabe ita apanawan. Ada atapak ngam narigat tumuti agsasaaw. Pudno dayta, nangruna no awan met ti ebidensyam. Just kikit di day tangag tatakaw. Tinasaya at kadwa laangan ni Kwarog ijabalay na. Ijayak amangan kun maturog. Ay katwanan aging gaamaimbagan ni Kwarog. Ala, bantayak man ni Kwarog. Ita. Imbagahan na ka unang kail. Mayat ano kasta Kwarog. Urisan ako nagpapalo up, check up. Sana. Masapol mapan ka agpapalo up. Ay, pangaasim Kwarog. Agtungpal ka iti bilin ti doktor. Unang kail. Very good. Good boy ko talaga. Sa dino tinaggapuam, kapitan. Ija hospital ta kinuyog ko ni Kwarog napan nagpapalo up. Ay, kasta gayam. Naibaganan ni Kwarog. Ang pampanunutag ti agtatakaw. Saan mo na panunutan no asino? Tamok itan tinagtakaw. Asino? Ni Pari Badong. Anya, imbaga masak tinagtakaw. Wan Badong, Ay, nagkaro ka mo tayo. Ape, anya tinaknakan mo aya. damagam di tabagem. Anya tinaknakan mo, Badong. Taagtakaw ka. Podnaw, ngam sana rumba nga mapanmuki din ibagbagay iti sa balay. Gaputasan ko nga ayunan ti kasdi ngay naramid maw. Anya. Sabat tamutlangan dito'y dalan, tataba daw. Ha? Ay, naimbag ka kadain, Kwarog. Unta ta. Ngam no maminsan, maditikas dyan nga inaramid yaw. Ti anya ko madayay. Di ka gindi di amawn. Sikat yung tatakaw iti balay. Kwarog. Isubliw ti kwarta nga inalay iti drawer kaw. Ay, Kwarog, pakawanan na kuma. Sige, pakawanan ka. Nga masapol nga isublim ti kwarta ita. Insugal ko ti kwarta, ngam naabak. Isungawan maitad ko king ka ita, Kwarog. Awan kwarta amaitad ko kan ka, Badong. Kasanungay day tuyan. Singiran na ko ni Kwarog tuyan. Ay katbasol mo Nagkuna ngamin nga sugal ka. Awanin na bati a kwartata. Anya, Sa inton awan may gatang taitima ka, nagtakaw ka. tuyan. Makaamu ka nga agsungbat, itimadi ngay naramid ma. Nagpagpakasyak, paray. Di na kumamo idardarom Warningan ka pala ita paray. Naaramid ko lang dayay, paray. Tanaabakak iti sugal. Iti ka nito nga ulitin, pagmultaan kan paibalod ka. Ay, ikarek. Jakton ulitan tinaramid ko, paray. Kasano nga iti kwarta, tataba daw. Bayada ma. Ay, awan pa'y kwarta, Kwarog. Ikarok lang ang king ka, no day paramid mau. Lukas ta nga raw. Ingkay labadag iti nagmurngak. Nasaya at dagayang palabaam kan ni Pari Badong. Ay na, aglabaak. Awan lakit sa bali mo itan, Kwarog. Di talayang ti mabaling ko nga iparamid. Ay, anusa ko na. Anya ngay nga raw. Mabayadak lang ti kwartam. Di mabalinin, sulban. Inton maminsan ngamin paray. Likli ka munti agsugal. Ay, uwan, paray. Awan it din na anasaya at dayta pa nagsugsugal. Irobo na ka dayta. Uwan, paray. Saan na maulay?
Sabadong. Unayan day taasugal, taisupayan tinangiduron ken ka nga agtakaw. Husto ti kuna ni Kapitan. Idyam ti sugal, tawan na sayaat nga itdan na ken ka. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.